Sanibonani guys, igama unqobile niphathela amazwi lami e-homecoming ngomhla ka-5 May. Hayi guys, kubi engathi-ke uSifiso mane wayezigwaza ngowakhe-ke umkhonto ngokuthi alethe uZethu amenze unkosikazi wesibili laphaya kokubheka. Namhlanje-ke bekade belele nje embhedeni kumnandi nje, wamane uSifiso-ke wayibhadlaza indaba yokuthi seredi ukuthi-ke abe ubaba futhi. UZethu mane wathi angizwanga, kubonakala ukuthi iyamcasula le ndaba. Washo uSifiso ukuthi nje lento yokuthi beloke begqoka-ke ijazi lomkhwenyana kuzomele-ke iphele. UZethu wathi ayi phela umzimba wami lo, mina ngabi nje ready kuba umama. Wathi uSifiso hayi bo, ngizothini kona kumngani wami uMike mase ngisho ukuthi wena uthi awabafuna abantwana zingishaye zonke iy'nkomo zaphelela le kohlongwane. Wathi hayi bo, uzomtshela phela ukuthi angikho ready. Wathi hayi bo, akafunwa yimina phela lo mntwana, ufunwa uma wami nobaba wami laba sebalala. Wathi hayi-ke namathunga-ke azo-understanda, azongilinda nje ngize ngibe ready, kuyacaca phela. Wathi uSifiso hayi bo, nkosi yami ngiyavivinywa yini? Hayi kulungile-ke, lala ubhekele mina ngizolala ngibhekele ngoba impela mina leli jazi angeke ngisaphinde ngiligqoke. Nangampela uZethu angaba nandaba-ke, wabheka le noSifiso wabheka le guys, kwaba njalo-ke. Akupheli-ke lapho, kusho ukuthi le ndaba yokuthi-ke uSifiso ufuna ingane yesibili ifikile ey'ndlebeni zikaMaNkwanyana. And uGela akayithathanga kahle neze le ndaba. Usho kahle wathi hayi, usufuna enye ingane wena? Wathi wathi kusho ukuthi kahle kahle wena usufuna ukugudluza-ke umpendulo, ufuna ukuthatha ispace sampendulo. Wathi hayi bo, akukho mqhudelwano owenziwayo la, ayikho i-competition la, akukho umuntu ogudluzayo. Wathi indaba phumene njalo ngifila sengathi kuzanywa ukugudluza mina ngaso sonke isikhathi uma uthathe iy'nqumo noZethu. Wathi khululeka-ke, uZethu akayifuni ingane, kuyimanje nje silala ngejazi. Wathi kuhle-ke baba, ngoba mina singayibuza nayiphendule ukuthi uZethu ufanele yini ukuba unkosikazi wakho wesibili. Uyazi akumelanga uthathe unkosikazi ongakholelwa kwinkolo yakho. Yonke into oyenzayo uZethu uyayibuzisisa, akafuni ukukulalela. Kuzomele uhambe uye laphaya emsamuyo-ke uphahle nje ubuze ukuthi ngampela uZethu uyena yini baba, ngoba mina ngisafune mabhadi la ekhaya, ngigulelwe ingane kabi kabi. Yabo uma ukuthi uZethu uyiphutha, angifune inkinga mina ezoza nalokho. Hayi-ke guys, uSifiso-ke kwaphithana ikhanda ebona ngampela ukuthi la mazwi akhulunywa uMaNkwanyana wona ashaya khona impela eqinisweni. Akupheli-ke lapho guys, kushuthi-ke uZethu uthule phansi wayicabangisisa kahle lento, wabona ukuthi no man, iyodwa into ekumele ayenze ngoba phela uSifiso uzoloku egqugquzela ukuthi yena ufuna abantwana. Ngcono-ke akakelethe i-pregnancy prevention option. Ngamanye amazwi uzozama ngakonke okusemandleni ukuthi-ke angakhulelwe ngokuthi nje kuqale kwenziwe i-blood test. So uyazi vele ukuthi mengase kuthiwa-ke uSifiso u-positive, shuthi kahle kahle-ke uzobe seyanqaba ethi angeke nginike umntwana ngoba-ke unegciwane. Umane nje waletha-ke ikhithi-ke yokuhlola-ke igazi, wathi wonke umuntu la akahlole, shuthi uyena uSifiso kanye-ke noMaNkwanyana. uMaNkwanyana guys waphenduka injebuvu. Wathi hayi bo, yini lo elethayo ubeka la phezu kwetafula lami? Wathi hayi, lena-ke i-HIV test kit, kuzomele sonke siyihlole ukuze sibone ukuthi sonke simephi yabo, kube khona ukuthembana njengoba nje sesifuna nje ukuthi impela simbathe sonke ndawonye futhi ngokukhululeka singasebenzisi nejazi. Wathi uMaNkwanyana lalela la, mina ngithi nje uwena okufuze ngabe uyayibonakalisa ukuthembeka kwakho la, uwena kumele wenze le test. Mina silokathi inhlo nangumuntu engimaziyo, akekho futhi omunye ngaphandle kwakhe uSifiso. Manje uma uthi angihlole kahle kahle uthi mina ngiseqamgwaqo, mina ngidayisa ngemzimba, mina hayi hlola nani nobabili-ke, mina ngiyenzi leyo nto, iyona nto engeke ngiyenzeke le. Washa itafula guys uMaNkwanyana. Bonakala nje kahle ukuthi uZethu is way out of line ukuthi angafika emzini womuntu kube uyena uthi abathathe i-blood test. Guys, lento le into kahle kahle umuntu ayikhethelayo ukuyenza, hayi ukuthi kuqhamuka umuntu nje ezozenza ubhongobhongo athi ayenziwe ebefika nje emzini womuntu. Guys, usho kahle nje uMaNkwanyana uthi yabona wena utitoyi lesi silungu sikhipha ngamakhala nale perfume yakho yanokusho, cabanga ukuthi uzongishayela imithetho lekhaya, angiyenzi le test. Wabashiya kanjalo. uSifiso waphinde wathwala izandla ekhanda, wabona ukuthi hayi cha, impela khona engathi kwakumele aqale phansi ayicabangisise le ndaba yokuletha uZethu kokubheka, ngoba kuloko wafika uZethu uSifiso une-stress, phethwe ikhanda uSifiso. Angibona nokubona ukuthi umsebenzi wakhe wokuba uphoyisa usawushaya kahle ngoba endlini guys akumnandi, akufudumele ever since uZethu wabeka imilenze yakhe khona. Guys, aphela lapho-ke amazwibela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Siyabona sonke ukuthi uZethu-ke ubalekela kokuba pregnant, ingakho nje sifuna nokwenza ama-HIV blood test.
engathi-ke wonke umuntu angaba negative khona engeke saba nelinye ihawu lokuvika. Until next time, bye. Bonani guys, igama unqobile niphathela amazibe la e-homecoming ngomhla ka-5 May. Hayi guys, kubi engathi-ke uSifiso mane wayezigwaza ngowakhe-ke umkhonto ngokuthi